tujye kwakira MC Kandi na Musa. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire MC Kandi na Musa. Murakoze, nitwe Musikandi. Nanjye nitwa Musa. Turi impanga. Urugo ni induba. Nuko twakuze twirondereza. Sasa murabizi nyine ukuntu isi turi kuyibona n'ukuntu harimo abantu binjajwa nk'abatwebwe. Bajya batubwira ko ku bantu banditse Bible cyangwa se ku bantu babasomye nkatwe, tuzi ko hari igihe kizagera isi karangira. Iyo si nirangira rero uko turi kubibona ngo Yesu azagaruka mu isi. Azaza aje kureba be. Noneho njya nibaza nk'ubu baramutse aje kuri ubu ngubu ugasanga nka Yesu agendereye nk'inyarugenge. Ndakubwiza ukuri yahera nko muri entertainment y'u Rwanda. Entertainment y'u Rwanda. Waba Yesu se tukabikora. Weba Yesu. Yesu. Wamaze kuba Yesu. Aha tugeze nihe? Yesu ani Nyabugogo. Nyabugogo. Hariyaho ni hehe? Hariya ni mu Gatsata nubwo bahasenye. Hanyuma hariyaho ni hehe? Ako usibye kwivugisha ngo uvuye mu ijuru aka kanya imiturirwa yo kwa Makuza ntabwo yize. Ni Nyarugenge mu mujyi katikati. Hanyuma hariyaho ni Indubi wabo w'ibishingwe. None rero rekana n'ibishingwe na Gatsata twigira Nyarugenge. Nyarugenge ko mbona hakeye. Yesu aratwika. None uriya muntu ndeba ninde? Yesu uriya nifata ku mavuta. Fata ku mavuta. Imirimo data yakohereje gukora mu isi wakoze iyihe? Asenga abo baranzi ngagi inkuru mu murwa. Nakoze ibintu byinshi cyane. Wakoze iki? Ubwo nabaye inkoma amashyi. Rekana n'ukoma amashyi bwawe. None ntumwa yanjye uriyawe ninde? Yesu banza ari Sikayitu. Sikayitu. Ndakuzi. Sikayitu. Imirimo nakohereje gukora mu isi wakoze iyihe? Yesu nashyize abantu mu mwandiko nawe ndakugarura mu mwandiko. Urangarura gute? Hako Yesu reka manze nkubaze. Wowe wafasha Abanigeria ubagoyingisha vayiro. Ibyo turabikunda. Mu Rwanda iwacu uratwibagira. N'ugerageje gufasha ni Bruce Melody wagize inkoma amashyi ya Gael. Uretse gatoya. Hanyuma wowe uratanga amafeza n'amazahabu ukayaha Galatiya umwana w'Imana ndahanga. Aka kanya koko niko Yesu. Yego. Ufasha Abanyanigeria yego utubuye amazi uyagize divayi. Urwego rwawe turarubonye. Ufasha Umunyanigeria uramuzamuye bajya gukora O2 Arena bari kuzuza. Umunyarwanda ugerageje gufata Bruce Melody naho mugize inkoma amashyi y'ukuri ya Gael. Yesu aka kanya nawe uraza mu mwandiko. IQ yawe ndayibonye. Ikintu rero nakubwira. None ntumwa yanjye uriyawe ninde? Yesu ndabona ari DC. DC ni muntu ki? DC Kerema w'igitwe. Uretse gatoya utankoresha icyaha ndi umwana w'Imana. Avuka igitwe cyangwa afite igitwe? Ni Kerema uvuka igitwe. Avuka igitwe. Egera hino nkubaze DC wimunga ngwino ndakubaza. None mu mirimo nakohereje mu isi wakoze iyihe? Yesu nakoze operasiyo nyinshi cyane. Operasiyo zigenda zite? N'ubu ngubu naringiye gukurikirana ibyamamare 300. Ibyamamare 300 byakoze iki? Bimaze iminsi byaragiye kurya umuceri w'ubuntu. Aho ni hehe byari byagenze bite? The Ben asinyana na Fimbo NBG. Reka ibyawe mbireke nzabirebera mu ijuru. Uriyawe ninde? Yesu. Yego. Ndabona ari Bruce Melody. Reka tugende turebe ko bari kwirukanka bajya mu kizu kinini bagiye. Bagiye muri arena. Gukora iki? Habaye match. Match bwoko ki?
sobanurira. ya UGB. UGB ni ibiki? Ikipe ya basikete. Tugereyo naho turebe. Bite kuntumbiriye? Yes, nitwa Itayi wacu. Uretse gato, kufite fosete ukaba uri mubi. Yesu niko mwandemye. Niko twakuremye. Yego. None niba ariko twakuremye, kagiye he? Abahanga mu by'ubwenge. Uretse gato, none urashaka iki ku mwana w'Imana? Yesu twahereye kare dukina ntabwo turatsinda inota na rimwe. Bwira abahungu bawe mufate baro mudunde 3 ntimukarenze munagemo. Yesu Bite kunyabiza? birabaye. Ibiki? Turatsinze. Yego. Ni igitangaza. Yuhu! Yesu ndabona na Nyabitanga yaje kureba mace. Ari hehe uwo Nyabitanga? Uriya. Wacyatawe. Egera hino nkubaza utubazo. Yangane. Ni umwana w'Imana nunsuzugura uzajya ikuzimu. Wowe iwawe ni ikuzimu. None Nyabitanga, ko data yakuremye uri umunyabyumba wihinduye umukonyine kazuti? Yesu mwana w'Imana, iyi si mwadushyizemo iragoye. Iragoye. Nawe uhari wahinduka. Nabibonye natangiye guhinduka. Nkikubona nahise n'intumwa yanjye ndakwisangira. Hanyuma rero nimureke abana bato bansange. Uretse gato hagararaho. Ese waba wibuka ikimenyetso Yuda yakoze ubwo yangambaniraga? Yesu, Yuda yagucunze uhugireyo gato nuko abarakwibye, abaraho twese twumva ngo mwa. Uretse gatoya garukiraho. Nyabitanga wincika. Ni kwitama ry'iburyo gaterekeho wigendere. Uretse gatoya, uretse. Handitswe ngo umuntu nagukubita urushyi kwitama ry'iburyo uzatege n'umusaya akubite mu w'ibumoso. Urakoze cyane. Yesu Yego. watwigishije gukundana. Ako niko nibyo narindi gukora. Mugenzi wawe nk'uko wikunda, none ko ubikoze wenyine. Uretse gatoya, ubwo mperuka mu isi mwarangambaniye narababonye. Rero sinigeze ngera Nyarugenge ngo mbone ibyiza nk'ibi ngibi. Yesu dore n'undi muntu agiye kuri stage. Uriya we ninde? Ndabona ari Yago. Reka nawe tumwumve ubundi dukomeze. Ndibuka epfiriya mu buzima budafise forme. Uretse gato. Yago, ni wowe mwana w'itabagwe bavuga? Yego Yesu. Kuririmba nabi nyabo. Niko nisanze. Ndakubwiza ukuri
mu mpano Imana yaguhaye yo kuririmba ntirimo. nkora iki Yesu? None rero wintinza, manuka kuri stage tugende. Hoya Yesu, Kubera iki? sinagenda batampaye ikibanza. Never change a hundred in my dreams.